Za razliku od prošlog leta, kada su istovremeno rekonstruisane ulice Vuka Karadžića, Vlade Jovanovića i Kamakčalanska, ove godine situacija je drugačija. Restriktivni rokovi plaćanja uvedeni novim zakonom otežavaju ugovaranje i realizaciju poslova javnom preduzeću za upravljanje građevinskim zemljištem. Ova ustanova, umjesto višegodišnje prakse isplate za izvršene radove na rate, višemilionski iznosi izvođačima mora da plati u roku od 45 dana. Teren nas da ugovaramo samo investiciju po investiciju, što znači da će u velikoj meri uticati na stepen realizacije našeg programa uređenja, koji smo mi pravili pre stupanja na snagu zakona, znači projektovali neku dinamiku realizacije, predvideli veliki broj investicija koje, nažalost, zbog ovakve klime i poslovanja u ovakvim uslovima neće moći da se realizuje. Ipak, i pored ograničavajućih faktora, svi ugovoreni poslovi, kao i novi, zaključeni posle stupanja na snagu novog zakona o ograničenim rokovima plaćanja, bit će realizovani. U toku je komunalno opremanje lokacije u zapadnoj zoni koja je u obuhvatu ovog plana severozapadna radna zona, gde imamo obavezu ranije stečenu prema investitoru, sad radimo vodovodnu mrežu, zatim kanalizacionu i saobraćajnicu. Prosto morat ćemo da u toku godine, ako ostane ovaj zakon na snazi, ugovorimo samo investiciju po investiciju. Sa istim problemom susreću se i slične organizacije u drugim srpskim gradovima, a primedbe na novo zakonsko rešenje imaju i izvođači, jer im je smanjen obim posla. Najveću štetu trpe pojedini građani, jer i pored obećanja njihove ulice ostaju neuređene. Prema rečima naše sagovornice, u ovoj godini realizovat će se neki od najznačajnijih projekata, poput završetka radova u ulicama Stefana Prvovenčanog i 6. Puka.